Kanye ebi enru honom no eja de wogina de amen pipi amanyoko no mpesua no so ada menti sesei enkane ahyiren ayiniti ewa hafo no south east abato mpesua no so enkrunkra hodo pi so abzafo we ni afoforo pi no a ene yakekese ene ne se kase ababi a wo bia no anwumre yeba na yede ababesommo asra PSC nkoma 21st clinic yese osia kentiri na atwetwe tutuo no a edu babi a na de akwakwose duabos ene edutuo no for ne eche 21st clinic na doctor for yenhwe into asem edino eye sciatica so hu yade ni dino no sciatica entiri no afiri wusisim efa oto ase na afa osire ni musa akosu na nkokom na afa onantu di akosu na mpo no so etimi twenwa emedu ba bia oje hu anyi bi kura no e de akwa hye stroke no ene ade ne nso enye stroke wa yade no ani di dededa ye fa ne sciatica no na 21st clinic nkwa ne wonru ewo mfidie ewo nimdifo doctors ne nurses ya sa yade no mu etimi etu ase for ni chira honom ye nkrabata hudo nyiramo na doctors na enhwe yare 3A Herbal Center 3A Herbal Center 3 cool capsules abega so ya ukoku no asie tuma asie ahye de hia ne se obenye bina wanonoma ne ofa no mienu mprensa da kosa no a koku no se fifiri wani ase se woto se be makra no ama ukoku donsuru aba na wotade tworo 1 ewo wonantem na mamu aye mre na ye bohu no abusua onya bina no mu a eyi usisimu sade ene usisimu hankra nyina ema so hu suhum sa hom kwan yi utimi ko efa so maso ye trotro ma we eye 3A cool capsules asem and ye Food and Drugs Authority aje ediatumu a enye na ewudwaso mizo ene 5G drink ne yeguso a yenom weekendi ye ne ye ko ye ko party ye ko outdoor no ye di ho adanse ye se drink ye ko nom ye no na chese nye kra eja onsaka mizo no fam kakra no se se ba ko na ba ye ne nye papa no afi ne di akiri ba mizo e correct pa ye wona brobem kwa ho ye wona nka nkwa ho ene ye wona mango soso nkwa ho ene ye ba kwa yaka fruits ni nyina ede abom ede pa na nso asikyiri nim nti obia timi numbi nkokora mere wan kwada obia etimi enumbi mizo ene 5G drink enonom ena Sompa chede abuziafo mfie miense nie ena fi bia Sompa FM ena Sompa television ba yetiefo ni ahefo na so ebe sugu muso safe ne kwawe yese ya eya ne yadwene agyanka no ene obakunafo wan na ekokata na deja so agyanka no wan na didi ama ne bia die obenom die obedi die eno enama Sompa FM ne Sompa TV ya fatu ye ho so a abribia ye ba mo na so afe ne kwawe yese ya se de obenya bia se ye mo se ye anwa se ye biscuit se ye nkwalanta de nkwadampa boa entuma bibi bia ye de madasani a ebe masere abananim no eno na Sompa FM ne Sompa TV yesre mo samfa meka enwen na yemfa enkuhu nyanka no emobo ebia opese wo de oye ni sika ede mayani a ekwada ho mobile money number no 0598559802 0598559802 Sompa chede no na ye kaka mo yegusu a if this am ya kozisi be de bronya de na yese oso studio benya bia no ode eba na yetwedi amponya nkrompo na ne tentam ewa afori bom se to abodo gu nsu na ni so hu na daache wonsaka daache ne ye kina daache ne ye ne daache ne betimi aye bia do hwere ba ko edi yenimi enti yenye saade no na osoro ebie osoro mfense emfangu ya brabo so abzafo weni afoforo pinu a ena eta ye che nwumre ya bia wo bia no yetimi abani ababesomwo medin ede na ya obo amali bia boga abzafo yenye brenwen na finsam no yenkomo ankasa emfa emmamo yes asye ede freeman penina na dudan kwa kufu adu watima PC bema boada na tena ye na Ghana man penina Takoradi abonten so wade aso akwakucha eye nhumemu a eye kwasibrone ka ne se state of the art oil and gas services dwumadie bi wakwako bia no wato e mantemu a eba beboa ma ya hone ne ho nsensem etu empone ewo omeyemo ebeboa man from bajawe saboa gas ya omeye hia si yade ye adwuma wa adwumam se yade no anuane wo fie anase bia de ma ye generators akese no mani tibi ye adwuma abi enya enkane afiri mu no ni nyina ewo eyese adwuma de we mu bia na no mampeni na nado danko akufodo ede ahoma aso akwakutwa eye ehoma mu a nei eba be hyase aye adwuma na empenifo e kire se eka
mpedinfo boye was sa dwumadi ho ene nambe $100 million ya adwuma eba beye no mfaso pewa o mayi benya frimu empemenim mampeni na nadu danko akufo demra na obia no Takoradi port abonten so no ensemo a wode tu dwa kakra ni Takoradi oil and gas services terminal, which for me is a bold testament to the progress we're making as a nation in positioning Ghana as a leading hub for oil and gas services in the region. Not long ago, I had the singular privilege of commissioning the Atlantic Container and Multi-Purpose Terminal, as well as the new dry bulk terminal, both of which represent critical investments in our port infrastructure. Today we gather once more to mark the realization of yet another transformative project, one that underscores the unwavering commitment of my government to enhancing Ghana's economic competitiveness through modern infrastructure. My government has been steadfast in its determination to ensure that Ghana harnesses the immense opportunity within the oil and gas sector, shipping and logistics sector. Takoradi Port is a pivotal gateway to these industries. It's been at the center of our strategic investments to retool and modernize its operations. The completion of the Takoradi oil and gas services terminal is a key milestone in these efforts. This facility will not only streamline offshore supply services, but also enhance heavy engineering and fabrication activities that are vital to petroleum exploration and drilling campaigns within our region. By offering a comprehensive suite of services, this terminal will strengthen Ghana's position as a competitive destination for oil and gas operations. For him, Danny ran one as said woman penny and another danko for the Yetini K. William Rat, Mantem, Takoradi Abonten so na ukuta paswa wakwa kuchwa humem amasa terminal fefe abwa ema and from ajawe sabwa gas num ene wayira yetu no dudom dia kwa adwama so no ehu dwadie ene ho enkitaundie ho nsensem etu empone na pani kwanchefo a woda Ghana Port and Harbours Authority anom opani Michael Luguji esoso edekakra eso mampani na nado danko akufado de eso seye. This entire space that we are sitting on, in fact you cut the sort far away at that point, all this place was water. All that has been now reclaimed into land that we are going to use to serve the oil and gas sector. And I want Your Excellency to say that on behalf of GPHA and Ghana in particular, we are grateful for all your support to the port sector. Because today, Takoradi used to be a traditional export port of raw materials, manganese, bauxite, and cocoa. Thanks to you, you helped GPHA achieve the vision of transforming Takoradi also into a multi-purpose modern port, which is competing with Tema, and again having a specialized oil and gas facility that Tema doesn't even have. Today, importers and exporters in this country have two major modern ports for containers and all other type of cargoes to choose from. You can choose Tema or choose Takoradi. Indeed, 2 years ago, you also. I was on phone to weigh a penny quancher for a Ghana Port and Harbours Authority and no any attending Kena, or no so no see ya, and a penny or shot to a man terminus was a regional minister, Honorable Kobna Ochre Dakon, as so a bomb and penny and another Danko Kufad Wabasu Yepa, say or so sad day away na ene, Uchidian Puyan Crumpo Dama, Abemwa, Waba Tadia Bontenso, na ene, Wababi Bianui. This marks a significant milestone in our nation's quest for economic growth, infrastructural development, and job creation. The Western region, with its rich natural resources, has long been the hub of economic activities. Today,
we make another giant step to harness the resources to drive development and prosperity. Observe nti we a Western Regional Minister Honorable Kwabena Ochre Dako na yete ne Kenya mampani na nando danko akufado na obo na baso no yeto aso yeguso a edem wa hone de ho nsensem na amwasi waye pani bia wabene ye pa ewo ahone ne ho nsensem okase mpunupuno okase nhyehe na ona ye pani kwanche for that Institute of Energy Securities ya no na odi atodwa se eya na ne ho akwadwiri no odwene ho so a wontiase se bebi o mayi aba beduru sesei no yeguso a enya dumso ho ani enka ne ene eso a na edum eso a na edum echeme komtoy no a ebona ni pre odwene ho a wontiase o se every 2017 mu ba no a dumso eba ya kese yekototo generators ya kese ene fidi akese begu o mayi mu no enhyehyia mpanimfo ayeye no senke hwesu ya enka ensi da se omaye yesi enkania ekwakobu na nimpo ne mpese akwakudum eja na nsemu ono mo se wahye ne so a enkania na ase bobo na nipa na amanfo ebusa se ye na di asem na esi edumso na yehu ne mere bi no na eba na se bibi na esie na mpedimfo de hinta ye enam so ma ECG penimpa eja wo hwa adwuma no so de to dwa so omuguso ye no mbetimi bia se beye na o hawo keten no a akofo dumso bi eya ba no omo ebesoso ano ne no enana mosi soso no kasa de afa ne nsem no wo kire se he uru ano aka ne de ne so o petetekrem na o hwenhyehye ya aban ne agu akwamu a enka eni kwan da se omaye yenka ne abona nimpo ne mpese edum na amosi nsem enie. It's been 7+ years of wasted resources and opportunity. It will take us, heavy investment and some substantial years to return to where we were, at least in early 2017. The assurances that have been given by the boss of ECG is not something that you can rely on. And for us, we believe that with the opportunities, the resources trusted on the new government or the government, the current government in 2017, we should not be seeing them so at all. Because we had a very respectable, dependable capacity in excess of 4,300, even when our peak demand in 2017 was less than 2,400 megawatts. We had migrated from our reliance on liquid fuel imported to domestic gas, largely domestic gas, which was cheaper and more reliable than that of imported liquid fuels, imported natural gas. We had ESLA that was giving us some money to clear legacy debts of close to 2.7 billion in early 2017 and also give us some free cash flow. We have profitable companies like the ECG where losses, both technical and commercial, was below 23%. We also had a cash waterfall system that was operational and effective. Just to Observe we Executive Director Penny Conche for Wada Institute of Energy Securities ya no na amwosia wotoso enso enete nken wo yoru bia eba na ahonene ho nsensem a wabene mu ye pa wakase mpurepu no wakase nhye na nansen kane no a ebobonani kakra no ne ene no edi ho nkoma o cheche mu se enhyehye ya na ka baya ye no nke wuhia so man ne yenkane abonani mpone mpese yasaso akwakohunu dum so a ene yase yesaso akwakohunu biwu no yento aso na yemfam mfra wonede ye wonsensem na fe yemfam enko Ghana posifo atena ye eba beto dwa anopa no se aposifo atonsa de afre eni ohene bana na asie do a woye adwuma ewo wontumi FM ne wontumi television se wakeka nsem bia wono efi se enye no kre eno nte hu behia se oba na eja obebo ma aposifo mfisi mu etimi ekoso ene yekwensini ne beto dwa se aposifo nkrata omode ba ye se omuhia ohene bana na asie do no abrante no asimu pam akwa santimantama sei aposifo atena ye ede ne ho akwa wunum ekwa maja sanfifi mu kro no mo peso mo ye no o matimi aye na oduru ho no mo a na aposifo saso de krata eba ye ene eja ne ma begu montene so se owura no wo ba ye no wo mati na no asem na omo akire no a omo ekeka nkrata asie ni a edwada wo me ne bekwa akogina mra no na mra ene no adie na ena nwumre ya ye bobo ye ho na ye de kasie ya bremu ya na yatie se aposifo krata
nkrata ene enema omo de betu bedwasere de se womo akire ohene ba de na esi edu na womo ede na hye police cells ya womo ede be court adwada no abusiafo de yate enwumere ya ene se aposifo ama ne belia womo ekire se mfifimu esefata no womo ebeto aso na wonomo aye abusiafo asemi yedi simfensi na yetutu akwa kochiri tutu kochiri ekire yebesa akoso na mfifimu no aposifo eye ene dwada court womo cheso womo beko no yedi ni edi ekire dia hwede be kwa akosie yeto aso na yedemo akwa afo no south east abaton pesia so yeguso ademo asantemantem na opania wogina ede amampipi amanyuko no afo no south east abaton pesia so eye owura Frederick Kofi Echampon dodo na sarmane se achi a na dodo no a efre no ene na dama enkronkro bia na nke je frim na twedi ampo nyankrompon base yadamo a ohatam no nkumachi ototorobonso tonso ba wi obotantemu a wode jafa domino mununkum ejine matata ehwane ena ne yagade ebegu asase so a eja yede ye ho difri kosikoko nsam yesi nkrobu wono mo a nkane yede nkane a ne nka omunhunu bida nenso owura Frederick Kofi Echampon ne modemo adamenti amasa nkronkro ni nyina enne efisa brekoi kese nkane na akosombu nkane a woduma twa tumu a kese hiren enwumre wo mo ehu nkane a yesi nkrobi te se nyame ebekire pokuase ensutem yesi krobi yefe ne camp ene edukromu nyina sese akosombu nkane na ebieduro mo so a kese asose ya agonwa enya asemketo na owura Frederick Kofi Echampon ekasa kakra ede adesreto adehye nanim se onim se aka na wotwim yenu pepepe ne yakwa akoto aba eja wo nka no woda number 1 wo ntum emfama no na onya ma yekura nie ena mpuntu ene ne mapebu wo muso yi na ne obeba beduru so omo mp ene mpuntu ne beku wunu anamo ani etu adaje a yede ko ene sika sema yi ni na me fa no se me se no adaje ni na me fa no se me na me tu anamo dama minua me da kanem minua so tibara kanem sika sema ni na me fa no se dama minua da kanem se da me so da kanem intene na me aseda ba ko pene we fumu se o nyina be yadum na me ko jutem ani se fomu okro mo se ade we di sida na me ka tru se me meye no because na ache o mo fi se business as usual na ya de be ya ntomo de we are we bana decision say no light no campaign no say no vote campaign problem me on sa ya so wanya no light no campaign no light no vote ntomo de mo fi sa de one day and this fomu okro se beto aba man e cha na me po mo se fa ko a sudan na me gina so na Ghana mambo no so ye MP na o party ni abamu o mbutu ma se makope light abamu ya obre nti o mo ma jo so beto abamu so mo se o mo kan o mo kan papa Dr. Abamu mo to abamu da Dr. Abamu na bi bia o tim ko no chere se kwa se light am ko yi ni o ni na ni tim bo mi ni tim ke sam tu juma ni di ade ba man fo no to beto ama yi bia na mi Dr. Abamu ni na number 1 o mo ni na mo kwa so professional men here for more do go ni mo very confused number 1 to another to na to the president and also the parliament to them the same thing we are not kufia ko fewunia and we should know nyantu ya dan for nyantu so no number 2 that's fine. Observe nti weye eye owura Frederick Kofi Echampon a wogina de ama NPP amanyuku no ewo afo no south east abaton pesu aso wasantemantem sei ana na ocheche ni nsemu no eya ne modemo ena se nkrunkru nyina akosumbu nkane no wodomo enye bi ma wo kire se ansa na nkane ekura ba no na kesa ade hye ne de tintim wo ma aboboa no kura se no light no vote nti we no kura no a wo ba be ne sa na kesa gidie no wo fom na de Frederick Kofi Echampon ayi ena enkwala wo mo ewo san nkrunkru no so a wo mo eco school eda Kofi Echampon ase se wadwene wo mo ho na ohunu se wo mo ni nuanum nkuma ene wo mo eco school mbe hia nkane a no so mo dana se pa wo mo Kofi so meka kire mo maame nom saba no na wo twimienu a edi enemu wo mo nkutintim wan emfama honorable Frederick Kofi Echampon na nti de tire twa kwan first ya de e charge phone first na TV she iboko yebe TV de se odi energy factory se na ikaba de ya na me na de se nya so na ye
I mean, I didn't say case for you can see about the see idea in my life. I did about school and I see idea. Yes, not on a man, milk, this old class, and to say the owner man, over there, first night that's when you've been a fire, been a TV action. A bit net, the cost of TV. Abzanfo nti wey Owura Frederick Kofie Champion wo gina dia men pipi amanyuko no hafo no Southeast abaton peso ya so ewo Asante Mantemase na enkwala wo mo ewo nkru bi te se edukrum nyame bekire pukiase ensutem ene enkronkro ahodo a ene nadama akosumon kanea wo mo ehunu bi wo mo edanase ne se oni ombeka ene se otwedi ampo nyankrompon no wonhyira Owura Frederick Kofie Champion wo gina dia men pipi amanyuko no ewo ahafo no Southeast abato empeso ya so yeto aso na yademo eko Amansia Central Jacobu Abonten so na opening pa wono ene hwengomasua ho nsensem so Amansia Central abaton pesua so Owura Ben Vincent Amiyao ena okire se adekire ni adesua eden pa ewo ne mainstream ne gina network se beye na ubetima ka hello na ebi awodofo anase waya na wodenkra mane wono ubetene ka se hello no chese ebetwitwa si scratches beba kase ne musa enti wonti asem kro no a waya na peso ka kire no na credit besa na sa omompotamo no munyina network nye enti emwa ma de kire ene adesua enkonka ne nye network no so nko enkane anim ya wudopi enti basa na nkola na de kire ene wo mususu nkola no susu adesua akwakwa ebibi ho nto mbesrada sempenimfu a ekabie wom ewo Amansia Central abaton pesua so ne omamu nyina entwomani emehwe wurum na sese de enemamu edini Owura Ben Vincent Amiyao nsemuni Abzanfo nti wey Owura Ben Vincent Amiyao hwe enwomesua so ewa Amansia Central abaton pesua so ne yetene nken yeto aso yedemo ko afo no Southwest abaton pesua so na de ono susu gina de amandisi amanyuko no afo no Southwest abaton pesua so Abubakar Sidiki na wakwakwa ya mamre ne amade a krobi efene se achiase ye ebei empasa so ewo empesua no so ejabefo nimde insuo ya bebei bohui wakwako biebi ede amawunum na odinsem sei ene to adehye nanim ene emi aka se to ka African apopo kwan no so ahede kwan ne dey esitie na me kwan no so ria me kodun kran na after 7 December Owura John Dramani Mahama edi kunima na omanfo so to aba edi mawa me show pose by 2025 Kokoro say chano me for so sabede o sabede enti ya besre manfo say abaya kwa kotui ka hu say o to ama John Dramani Mahama ne Abubakar Sadiq aba 2025 no be tumi na ya de o na wo de tumi e de mobi na o kwan enya se de na da kwan o da dia na yesremo efie nai besra mo samu de mo sesem na near Omantima for 28 years anyeno me show pass me the fear na ebe dey area and I can network one them network
Abzafo nti we ye pani a wo gina dia man dis yamanjuku no wahafo no southwest abaton pesu aso Abubakar Sadek ne yete ne nka no na emra wo bie nso na no dia ma adehye a ewo achianse abonten so no na general secretary a woda NDC yamanjuku ano yewura fifi kwete so no akọ empesua no so a na okọ akọboa empenimfo wo empesua no NDC empenimfo ama wo no mo aye campaign to no so enenim nyam kokota adwumade na chi ede afutu ma adehye wo empesua no safia batwa ye to no na wotwe mienu a wo ye nemu omuntu no bum emfama NDC amanyuko na mampeni na narodanko akufo na busuafo de eja se be yo mo bedidie ama omafu ayedokose ena na ehia omo benye omo se ya tam NDC abaya wo bade obadwunu wo bia ho se wo ye tenten se wo ye tietia se wo kokọ se wo tuntum obeche amana so bia so NDC abaya eba to work hard for us between now and December 7th. Let us go to every home. Let us knock every door. Let us go to every farm. Wherever the people are, let's go to them and make sure that all of them come out in their numbers so that we can vote for John Dramani Mahama and Abubakar Sadek. This man here has proven to you that he's somebody who can work very hard for your interests. On January 7, 2025, when the 276 members of parliament are together in the parliament house, we want to make sure that your constituency is fully represented in Abubakar. Abzafo nti we ye aye twotwofo pani demand is yamanjuku yewura fifi fiagbe koten yete ne nka no na onyene popropa wono soso ewokrum hono mo esoso ede yaseda PSC ekoma NDC mpanimfo a wo mo ebeye wo madoye a etise yi no edi ka madam aso nnuan ma mo hia nyina madam aso no kwasam se so ha ne edi suo ho hia pa meda na mena ho anu ya pa se adana mini ho ba eze wana bu Abubakar ba ha se bitu shi ya mai ni no kasa mo wa se yo ene se ya abai kasa me da me na na mo sa se shi ho de wo apa di edika no general secretary ele ewura Abubakar ko nshira nyame ko nshira wo na coming December of Yankopon Mumuni kind so Abzafo nti we ye eyenana oseye free ye wo hene a wo wachi ase enana ogina na dehia nemu ada NDC empenimfo ase titru ene owura Sadek Abubakar a ogina de ma NDC amanyuku no ewo afano southwest abaton pesia so ewo adoye fefa wababeye ede amakru no yemfa kase ne enkonko wie ewo youth employment agency wo mo atena ye na owura Kofi ba Japan ene ye pene kwanchefa woda youth employment agency ano na odi atugya se ne waka na bribia se adwuma sua ya de dana koma so na edana koma pono so ntino bebi obewura bia mantam bia no ohwese odi akade ebeboa mankwada asuasu adwuma ekọ eye mantam ne mu ekokoboa emranche ne mabawa omo asuasu adwuma eno nti uba asante mantam ase ya ora Kofi ba Japan ede efidie ya yede epamade na abefo de na aba na kama omo ede pamade no be ahasa 300 mua eno de abrempenfo a omo eda youth employment agency ano e wasante mantem ase ya omo so omo ba beto apete mantem ne mo ede asosom rantie ene mabawa asene mutitiru ene omo esiesia adepam no na owura Kofi ba Japan ede nsem sei eto nsempwefo anim why you were say a mabruna ya chair mo adepam a mabruna ya do mo e fantity mu why model na your friend apparel and textile model a best afi atwam ya do mo master craftsmen seamstresses and tailors omanyinyina omadumu eso mo nche o adepam no yes, I'm going to say, I'm going to tell you now, you're very more Acadia or movie, almost a bit in their dome. Into no move, you presented industrial sewing machines at the original director.
yɛ district directors wɔ ha ɛhwɛ wɔayɛ adwuma yɛ di a ɛyɛ district based yɛ recruitment yɛ biribiara nti ɛyɛ district directors wɔ ha a wɔn nyinaa nso bɛkɔ na mmabunu biara kokɔ nteteɛ mu abosomi biara wɔayɛ etua wɔ ka anaasɛ wɔayɛ ma wɔ allowance yɛde saa machine wei ɛsɛ obi afa bɔɔl bra ɛno nti ne yɛwɔ machine bɛyɛ 300 ana yɛde aba yɛde ma mmabunu a ɔmo kɔnteteɛ mu Observant nti we ye owura Kofi Ba Japan and yete ne nke wona ye pene kwanchefo a woda YEA ano na ocheche nsemu de akire ye no na asante mantama sei pene kwanchefo a wono soso na ehwe YEA so owura Setwumesi esoso egina ne mpedimfo ne na krachefo anemo egeniema no ehye bose obesoma amasa ne mai mensiri bia wose ne nsaka ne die bia no ebekose ne yese na efata no ma hwese wo mo soso a wo se mfidie no koso wo mo so e ma mo de ye adwuma soso no wo mo nsa etimi aka sege ni se mabuna wa sentiment abia ye chefa oba yi employment agency e kasete e chefa sentiment enya bedo no ni adeji and machines to wa de e boa ye apparent textile model in saka machines no we need to have fun warehouse and access stores in your cassia back na production and you might see hand over to the region you know because directors are here straight away almost produce districts not a map of present to the beneficiaries under each district said on meeting the area because they are sharing new set the machines at TC and then so like I said CEO any agency no management board ayadia ebroso we are expecting but make can say you have quality machines. Let me accentuate or emphasize on this. Observant to we ye Setwumesi uba santamantama say ya why ye jumano wono ene dano sepenimpa ena ojina na krachefo anemu a oje niema yi ehye dasie ewo ehunu ye gina we so na enwumre ye nsemo e papa no de babeso mu no ye de mo asiase ni asore ama non so pepe yera lord enunsa lansa woye MCE eltafo pankro no abato mpesu aso obabe tenase one na pamfo ababedi MPP ho enkomo ene Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia ni ntirimu po ni suade hunu na nhyehyeye wo mo eba betu wo mo bo no mo achechirimu efiri no nsom edikusi no nkono ewo afidi so Sompa television ene Sompa FM so na ya ajakonya na ETB enwumre meda wase Mranche de maba wo Sompa FM ne Sompa TV newsroom and etamechi enwumre ma baabi a wo bia ne timi ba ye ba besom David Chan eboa me ekọ ba je sisimpiremu esoso na tabiri ye de yekọ TV ne so and Mr. Brown so ena echinchin fidie no ede ema me enwumre yi mede ede nana ya obo amale bia bogabuziafo yasaso edamwasea adeshi sorry na fe Mr. Brown de nyom papa no atwa yeso se ya kosi se no nso no beba ora lord inu salansa ene empedimfo betena se na omode NPP awa no atwa so ede amamo edamase Bronya drew obiemu eba ne say enyanka ne erusi na ya rehosi Bible say the ohunu mo broni mo bon but ya fam awrade